بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ودان تبي بمها لوبتي مسلم أخون هذا أول من جميع برنامج تي في كزريان بالله من جندوا مها لوبتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرات نامو أول من كوريا مجندا سلسلة ميدو سأقول كيادني تبي فلنا قيامتك كودي علاماتك ترين فعل ومو أيس adi ekantetta takuraru ko hingamun anna bay alametta ade egotum furtama kamaki agun men na wara gule agun men mitiba miskita wara gule alamate ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fawani qiyamatu ge alamate ke miskitta bina kurumuga ebbe kanebbe ko fakhuru verive ekama wada kurun nuwata miskitta bina kurumuga miskitta zinetteriko ಫಾರುತಕುಗ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಆಯತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಫದ ಕಂಕಮುಗ ಇಬ್ಬೇಕು ಅಣೆಬ್ಬೇಕು ವಾದಕೋ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಮಿಸ್ಕಿ ಬಿನಾ ಕುರಿ ಕಾಕುತೋ ಬೆದುಮಟ್ಟಕ ಇಬ್ಬೇಕು ಅಣೆಬ್ಬೇಕು ವಾದಕುರ ವಾದಕುರು ಉಮ್ಮತುಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಳುವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಎಯಿ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ಅಲಾಮಾತಿಕೆ ಆದೆ ಹೆಂಗೊತಕ ಬುಣಕಮ ವಾಣಮ ತಬಾಹಿ ಮಸ್ ಆದೆ ತಬಾಹಿ ಉಮಕಿ ನುವತ ಇಬ್ಬೇಕು ಅಣೆಬ್ಬೇಕ ಮಿಸ್ಕಿ ಝೀನೆ ತೆರೆ ಕುರುಮುಗ ಕುರಿ ಅರಾಗೆನ್ ದಿಯು mi qiyamatu alamati gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mewani sifa kurawwafa ekade ifan sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la taqumu saat adi qiyame gamnuwa hutte hatta yatabaha an-nasu fil masajid mistakum miskitta zinetteri kurumuga ekamuga ebbe ko anebbe ko kuriyara ebbe ko anebbe ka wada ko fumadan den qiyame gamnuwa hutte ad lobe takhunna akhtunne awun me visnalin jehe kame miskitta bina kurumaki ei islam deenuga waram mativeri alu kame eni miskite allah ge waju bulettaka bina ko fi mihaka allah subhanahu wa taala surugega ge bina ko devwane kamuga sahha hadis allah subhanahu wa taala ge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bayan kurwafa mihaves mativeri kame miskite bina kurumaki ehnames rasulullah sallallahu alaihi wasallam awun menne qiyamatu alamate gotuga mi bayan kurwani e he kantakuga nuwata e he amaluge teriya wadegen hinga adane nuba kamege wahaka ei miskitta bina kuramungos e miskituga kureve namadu hunna mihage khushuwe terikama taqwa verikama madumoli kama asaru kurwani fada gotaka e miskitta zinet teriko adi e miskitta bina kurumat ekura hedage tereya e zinetteri kamu gotuga e israf koreviginda rufiya fasada ituruwegen hinga dane mage holu vidaneti nabiyya sallallahu alaihi wasallam evahaka faha korwa fevani mi qiyamatuge alamate ehmima agun men ebeje visna mikan kama medu mi miyadaku ummatuge terega faalu fawa kamennu ade idumeri vidalwani miskitta zineteriko miskitta bodukon eki zaata mi battantaka nuwata design taka miskitta bina korum feshiwa ummatu ke muhurtum fetti mihaki umawi khalifa al walid bun abdul malik bun marwane ade enage verikamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge miski kolwes bodu korevigin dia ei gaagandaka hijri gotum badakama wanama addiha ashay e hisabuga ade emme furtama awanme visnamvi miski bina kurumuge nuktaya nazaru hingadaru awan kunis faha kuri fade mi war mativeri alukame ei khudu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekade ifan hadis ful kurawwa wani miskite allah wattaka ikhlas teri kama ku bina kofi miha giyamedu emiha kattaka allah subhanahu wa taala swarugega ge bina ko devwaka mi ekade ifanuge baspulu awan menna fennan oi haqiqataki hame egota ekade ifanuge amal ful awan men nazaru hingadaru awun menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam de miskite ekade faanu ge haya puluga bina kurevi ekade faanu nikameti gotuga makkain nerelevunu wagutu ekade faanu hijraage mativeri daturuga e daturuge warubodikam filuwadu mattaka emme furtam nabiyya sallallahu alaihi wasallam ara wadagennevi madina ge eruge rabberuga wa quba e kiyun sarahadda e sarahadduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam saada videre gaagandaka dehaftage muddata madu korevi e muddatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam etanuga miskite bina korevi ei masjid quba
oba miskitaki e miskita mihako namade kurumuge niyatuga gein nukumegen wudu kogen gos e miskituga namade kofi mihaka ei sunnen namade kama vies adi fardu namade kama vies efada mihaka Allah subhanahu wa ta'ala umuraigge ajru devva mativeri fadule ma kama libigamba miskite ei agun menge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam emme fortama bina korevvi miskitaki adi yaffa nabiyya sallallahu alaihi wasallama madina ge etereya ade ekadege faanu wade wadagen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambi kamadunna gekolta bina koramu kurin ekadege faanu bina korevvi ekadege faanu ge ma mativeri miskikolu masjid an-nabawi miyaduwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisbe wa hame ken bina duniya ge hori masjid an-nabawi yaki ade ekadege faanu emiski bina korevvi go imam bukhari abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kiben riwa korwa faave khudu nabiyya sallallahu alaihi wasallam aya ekadege faanu ashabe kanu amali gotun emaseke puluga bare wadagen nevi ade emiski bina korfawani wara aadaage gotaka kaduru rukuge fam beenu koggen adi kaduru rukuge lakudi beenu koggen hame hemme sine avanu mikiyani mashi emiski bina farta bina kofawani emiski tuge furale gotuga adi tinegge gotuga beenu kofawani kaduru rukuge fam adi tamtake gotuga kaduruge lakudige wakaru beenu kofawani adi mifada aada gotaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekade faanu miski kol bina korevvi adi hijrain timwanaharu e miskituge mihar mihunna kala kaapete nu ingeto miskituge miistako namaz kurumattaka himum veli e miskitere levvikama wani hijrain timwanaharu adi yafahu hijrain havwanaharu khaybar hangurame fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam e miski bodu korevvi adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam e bodu korevum afahu egotuga emiski abu bakr gafanu khilafa nimendem ves hunnevi e afahu hijri gotun 17 wanahar nuta 16 wanahar umar gafanu khilafatuga umar radiyallahu anhu emme furtama emiski ituru kurevvi ad ehnames emiski bina kuruma beenu kofawa maaddaya ekade fanu badle nugennawa hama nabiyya sallallahu alaihi wasallam emiski bina kurevuma er beenu kurevvi maadda kamwa sinu nuwata matta kadurukuge eki baawedda beenukogge miski bodu korevvi adi bodu korevvi miskituge irumati farannu ane tim farata ei irumati faratuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambi kamadunge gekolta hunnati den yaffa hijrain 30 evvana haru ade usman ge faanu khilafatuga anekkaves miski bodu korevvi mifaharwes irumati farannu ehem farata vaagota emiski bodu korevvi usman radiyallahu anhu ge khilafatuge 30 evvana haru enames mifaharu miskituge beenu korevvi binako bodu kuruma beenu kuri maaddaya badal a ekatu usman radiyallahu anhu miskituge tamta ade hila beenu kogge ekadege faanu tamta reenuvvi adi hame hemme kaduru rukuge fanuge badaluga miskituga furaluga beenu kuri india en genevifawa nota hindu karen geneve zaategge lakudiye ade migota mikantetta wegen diyei adi hama hemme usman radiyallahu anhu mikam migota kurabati edwasfaru adi imam hafid ibn hajar rahimahullah fathul barik miwaha gennawa fawe edwasfar tibe bay ashabe kadun teren bay bekadun ekama inkar korevvi ebekadun visni wadagati ei avun demme mi kurin miki hadis ke terega adi miskitta zinet ter kurum tere wadegen hinga adane hame gotuga names usman radiyallahu anhu gina asabe kunna mashwara kurum fahu ezamanuge miistakunge adadu ginamuma adi muslimunge ammad tanawes kama eku ezamana ekashigem wa gotaga adi israf kurmen neti zinet ter kurmen neti ekade faanu egota ekandeta kurevi kama wani ade umar radiyallahu anhu ge zamanu ekade faanu miski kolu nabiyya sallallahu alaihi wasallam miski kolu migota bodu kurevi ekade faanu war matwe rishad debba faave ekade faanu hadis kurwani tiba mihum miski bodu kurashe kiyame barakatto ade e gota bodu kuraaru e miski bina kuraaru amekeni visna awan me visnan je kamaki vissarai nuwata fenu mistakunna bohiyawakan libe fada gotakarre ekantata kuramwani ega badaluga miskituge kula rakkuliya nuwata rindu zatakadda kuliyaka badalu nukurashe mikankama tiyabam hun durheli washe adi anas gefanu kibe niwawen ve mistakun fa zamana ais miskitta zinet ter qurane ehnames e miskitta imara kurumuge ebahi e miskita ara mihum maduwane e miskituge kurave dikurutam maduwane e miskita e miski war chaluwane ritiwane ehnames e miskita ara mihum maduwane kama
hama egota Abdullah ibn Abbas ade ibn Abbas radhiyallahu anhu vidalwani mi ummatuga annane zamane yahudina nasoran emihunge fallita zinatteri kuragota miistaku miskitta zinatteri kurane ade bai idumeni vidalwani algon mege terege ekantatta war kuri zamana ferige minnani hingamunne miskitta tafaat goggota riti eba kureve munde khasakon bai muslim verinna emihun islam dina kodde hamekeni khidmataki riti bodu aguga miskite bina kurun kama hedingen dia zamane ves angon me umme dekingen hingejje en khalifa bina ko fahunna miski e khalifa marwima hama ane khalifa ko verikama isbefa kurin hori miski talada e kurige miha bina kuri godabure ma riti ko ma gina haradu kogge miskita bina ko fe bohori bae faru masjid nabawi fahuge khilafat takuga masjid nabawi aako zinati urukurma 13 haru 16 haru heda ko febohori ehme mi darajiya muslimunge terega miskitta zinati ko miskitta bodu kurma ki ei veringe medu goi fakhurek kamuga ekandetta vegen dia ehme imam malik rahimahullah ge zamanuga abdul malik bin marwan men ge zamanuga sade e fahun a zaman to ge imam malik ge zamanuga er hunnavi khalifa adi abbasi dawlatu ge khalifa kaabatullah gefulu devana fahara tala adafa adun aakuran maske korevima imam malik rahimahullah vidalwani ti kalege faana paho anna khalifa inuwata verin kule ecche gotuga kaabatullah gefulu wegen hingadana ehmima tika nukurawashe nasibakun imam malik rahimahullah ge e nasehe e khalifa hippewum ge sabun mieduwes hajjaj bin yusuf ade abdul malik bin marwan ge zamanuga Abdullah ibn Zubair avahar kollewuma fahu eru e bina kuri gota hagigatuga adives Kaabatullah gefulu e battama e huri e minuga enames zaman teke kafahu etan komme zamanege ves baavi ma hadaku ma akore munde enames ege ma bodu badai emihu mihatana naiswani imam maadhuge mi nasehe pulu kam ge sabun kama amul menna bede vidane komme ade miskitta zinetteri ko bina koru mi amul kunis bayan kori faden ummatuge qiyamatuge alamatu gotuga faaluwegen dane en alame kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwani bayan korawafa ehmima agon men visnam vi ade miedu miskitta agon men bina korairu bay far eba fene miskituga safe hadalevene jagaves negota e designuge sababun tambutako miski furi safta eba buriwegen data nuwada safta medukanigen data eba fene ehmima bay far miskittakuge design mikurani hina fahara miskita duru befulun ege natijaka wegen dani ebefulun nuisna mipada dini gotun aishonna irshad taka ade saftam medukanuma ki hajit neti hatonu mazhabu kes makruh wegen wa kame ehmima algon mebuje mifada kankama medu funkom visnan miskita ki emiski bina kora iru emiski algon men imara kora iru algon men emme bod iskame den jeheni emiskita ara namad kora miha namada hunnairu enege khushuwetterika nugelle fada gotaka ekan kuran hamme hemme miskitta bina kurumuga algon men israf nuko e kura heda algon men ebajehe ege ebba heda kuran mistakum miskita genaw mattaka miyadu riti miskittake algon men mujtamata hoga ebhuri algon men ratta hoga algon men saharta hoga riti miskittake bina kore fe ebhuri ename sitame ki e miskitta ramadan mahaffahu faluwegen dati hitame ki ramadan mahaffahu e miskituge safta nufureti hitame ki e miski beenun kura zuwanun adu eddu haburen anadduwas maduwamun annati ehima lobe takunne islam diinuga miski imara kurumuge mafhuma ki hame kene riti zinetteri imarate gotuga miskitta bina kormen num aslu salafu salihunge gatuga miski imara kurum ebefulum emme fortama maanu korwa maane ki e miskittaka mistakun ginen genes miskittahuge jamaatuga mihun ituru kurun adi miskittakuge dawru fula kurun medu algon menna miskitaki hama ekani namadu kolla tanai gotuga miwani enamas aslu hage gotuga islami mujtamauga islam diinuga miskitaki ege dawru nikam fula mussasai miskitaki nabiyya sallallahu alaihi wasallama e tanaikkun jihada beenun kurumattaka dida benne vitan miskitaki nabiyya sallallahu alaihi wasallama e tanegga kafaru ete waftaka badal kore vitan miskitaki e tanokun nabiyya sallallahu alaihi wasallama madrasaage gotuga beenun kurawwa ete ilum werinne mujtama neru vitan miskitaki
muslimunge terega ufede bodati kankamuga mashwara kurma nabiyya sallallahu alaihi wasallam beenun kurevi binai ehmima miskituge dawru ebeje he fula kuran algon me miskitta bina kura airu e zamanigge mihunge aadakadeya diriulumge wattafaale ekashigen wagotuga miskitta bina nukurashake avun nudannawan adi ilum verin ves ekotaka vidalume fa nuwe komme miskitta zinatere nukurashe bunumuge muradaki miharuwe sangon me miski bina kuren jeheni kadurrukuge fanunne nuwata wakarunne bunumennum ege maaneki e zamanigga ekashigen wagota ehennama ves angon me english pommikia simple kon algon me miistakunge namaz khushuwetterika nugelle fada gotaka emiskitta bina kurum e israf nukurum gina faasa e kharadu nuko ehmima mikan kama me dagon me beje miedu e mas'ul verin visnan mikan kama me algon me ammat tanavas befulu miskitta bina kurar e beje wara furihme wara rangala visnan adi hame hemme den qiyamatu alamayat gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawa kamaki ham algon menge mujtama fenna munda kame kon kametto ade ei riba faaluwe mujtamauga feturum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fawani baina yaday saa yadhharu riba ade qiyame gaabwa waraka qiyame gaabumge kurin riba faaluwegen daane kiha warakatto riba faaluwegen daane ade e riba nuka evves miha kununnana waraka nuwata e riba ge hirafus komme mihegge mujtamauga komme farudegge gaaga emihage hedumuga komme sifeiga hekifa hunnane kama idumeri vidalwani e darajeya ribaage muamalai mujtama tahuga feturigen daane kama qiyame gam kurin gamumge kurin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis pul korwa famani mieduge mujtama ta kaawon men badalam vi mieduge gina islami gam tahuge iqsaduge emme bodu ei bahayaki nuwata masdaraki medu mani riba kamga hadafa miedu muslim sarkaru takun himaye kofawa ribaage menkutay bahuri miedu algon menge terega kama behe muassasatakun kiyawma dariwarunna dukodde loon tahuge ves riba eba himna ade algon menge terega medu riba ei koncheka nenge evves miheku nei e bank interest e kiyas riba wani ribaya ehmima Allah subhanahu wa ta'ala kaneliga haram kurwa mi bodu fafa mujtamaga feturigen daane kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam mani khabar kurwa fa eklege faanuge khabar fuluge tedukan miedu duniyege komme dimalaka nazar hinga insanaka ves faahageve engigen daha faalu kutuga riba ge muamalat midani agun miterega hingamun e muamalat taka sarukar takun dani ehi teriwamun e muamalat beenun koggen fagiru gamuta dani indejasalamun ehmima minwara riba paaluwegen dairu avunu men visnanam vi riba kewmaki ei Allah subhanahu wa taala haram kurwa fawa bod faafei riba kamihun giyame duwahu jinni moefawa mihe gotuga menuwi mahshar nukure benakan kiritu qur'anuga soriha nassun Allah subhanahu wa taala wani bayan kurwa fa hamme gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani riba kamihaya riba age muamalat hekiwa de hekiverinna adi e muamala liyamihaya ege muwakkilu wakile gotuga maske kuramihaya mi emmena rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani launel devwafa adi Allahuge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mihaka nuwata faafiyaka launai haggukama hadis pul korawavikam waanama idumeri vidalwani ifafa vegendani bodu faafaage terege rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi emmen riba kamihaya e muamalatuge muwakkile gotuga wakile gotuga maske kuramihaya e muamala liyede katibu mihaya e muamalatuge macca hekiwa de hekiverin mi emmena launai rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawafa ve adikale fa hadis korawani hum sawaun e emmenaki faafaage evvaru bayke ade lobeti muslim akhunne lobeti muslim mukhtunne agon men miedu gifari ko kuriyeru mattaka agon men miedu bodu masdonye manu mattaka agon menge diriulun college mattaka agon men evves kahagotaka baladu men neti miedu ribage muamalata kuramun daru agon men visnanam vi madama agon men kulliyaka maruchaka mabanama agon men e lonu nagagen bina kuri geega agon men nunida kawwala agon men dan jijjika mabanama e lone nagagen agon men bay masdonige daturennuko agon men kawwala dan jijjika mabanama madama Allah ge hadratu agon men dakkani ko munetto lobeta hunne Allah ge rahmata tanawaskamun islami ummata a dini heyanter kamuga miedu ebohori riba nula ribaya nula bay bifari muamalata kureven ehmima algon men gawmuga e magu tanavasmegen anna zaman nuga anna wagot hoga kuriha befulum wes riba ge mi muamalata algon me beje
vihaves waraka durhediwa algon men mikan kama eki eka durhed koran durhediwange beje algon menge darinna algon menge ambinna kande takejjaki ei halal taketikamuga algon men badan ebeje rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karwa fawani la yatiyanna ala an-nasi zamanu miistakunge gaata annane duwasware zaman take miistakuna baddal qur'ane la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal ade insana eduhako nuisnane ena lari hodani kongotakka to min halalin am min harami ei hudda gota hodi lari to nuwata nuhaggun haram gota hodi lari to insana nobadane enaga giya lari wanna gote ena nobadane lari wanna kamawanama hevifa hamjefe miistakun tibeni efada zamane miistakunna baddal qur'ane lobe tahunne ribaage zariyan vies efada gotaka wanna komme lari ki ei haram veginwa lari kan awun min tehe kabul quran envima mifada nurakateri mifada bodati allah subhanahu wa taala launa labwa fawa adi allah ge rasula muhammadu sallallahu alaihi wasallam e faafe qura mihaka dekola hangura milan ko fawa faafe ribage faafe ki envima lobeti muslima khuna khutune awase wada gannawa mifada Allah subhanahu wa ta'ala launa labwa fawa kankamo awun min durhediwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahu ge man nabiyya muhammadu sallallahu alaihi wasallam e beka de kola hanguram yulan ko fawa mi bodu faafe awun min arahagatum kurin awun me beje birwetiwa awun men adives purusate bay mi barkate ramadan ma awun men azmu akuram vi awun men azmu wargoda kuram vi efada muamalate den awun men ge hayatuga nuhingane kamuge nuhingane kama lobe takunne ribaya awun me eki eka durhedewambi ribaage sababu mujtamaoge jehe ekeki musibat taka ribaage sababun kita mihunge dirulun to awun me terega wangurude fawani ribaage sababun kita aila to medu bikai fawani ribaage sababun kita mihunge ummedu to fena gos pawani ehma lobe takunne mi kankamaki algon men emme mujtama guligen ekama dekola algon men hagigatuga hangurama korenche hepada bodu faafe algon men terega mimani feturifa mikankam huttuwamaki ei hagigatuga islaha maske kurmaki ei algon menna tahiru dirulu men libumaki ehmima lobeti muslima khuna khtunne ribage mi muamalata algon men durhedive algon menge mujtama durhedivuma algon men emmenge beje atkuru olada ade den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa fawana ani alamataki me dawon tibefuna kiya dene emme fa alamataki ei wagutu gaibun nuwata wagut duwasta awaha faitu wegen dium ade taqarubu zamane mi kiyani ei algon men kura maseke kura airu algon men ebe hisaswe miharu wagutu wara awaha faitu wegen badaka iruwara iruwaseru emme kamen mi kolleveni algon men hendunu kuram fasha kantatta iruwaseru es nimmanu leveha awaha wagututa duwasta umuru me faitu wegen dakam hisas algon men mihare ba kurave ehunto ade mives qiyamatuge hudi alamata ku terega nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawa kame ade min ashrati saati yataqarabu zaman nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani qiyamatuge alamata ku terega ve wagutu avaha faitu wegen dium kiha mimbar ko to wagutu faitu wegen dani ade ahare hiwani emmas duwasen mahi hiwani haftae hiwani emme duhay heyen emme duwahegge muddatuge ehaves wahageki masduwas haftaye hiwani emme duwahege hame hemme duwahe hiwani emme gadireke emme gadire faaytuge hinga daane murana hikifa huri kaduru fantakegge alifan rokolime e fanta andagen daha avaha emme gadire bes awun minge hayatu faaytuge hinga daane ehaves goda wagutu hingun nuwata wagutu hedavun avas wegen daane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifakot dewa fawani lobe takhone tasawwur kollwa ilum verin mi bahuge muradage nuwata mi hadisge muraduga ilum verin wani tafatu gotaka wahaga dakkafa ade wargina bas pulta ilum verin mi taqarubu zaman wagutu avaha hinguma behe gotun ilum verin waha dakkafa ve magandu mikamuga ilum verin de mazhabeve bayilumeni vidalwani ege muradaki maanavi gotun zaman avaha faitu wegen diume nota wagutu avaha faitu wegen diume ane bayilumeni vidalwani nuneke ei hama hissi gotun asdues duwas kuru wegen diume ade gotun maanavi gotun
duwas kurwegen diumge mi bah visnararu imam hafiz ibn hajar adi imam ibn kathir rahimahullah imam zahabi rahimahullah mifada borti ilumere vidalwani e hadis ge muradaki wagutuga allah subhanahu wa taala dabba fawa baraka nyulagatume ehni aharmen miedu kura masikat ade ebe fulunge zamanu be ebe kan vidalwani miedu algon menna ekame be hisaswe e kon zamanit toy hijren fassate ka nuwata haste ka gaharta hoga ulubi mativeri soole taqwa rebe kanu ebe kanu vidalwani aharmenna miedu ekam be ihsas ve aharmen kura kantetta hoga eves barakate nure hendunu liyam fatta fai nuni me ulenikon irus sigen ebede ad eha ves barakai miedu wagutuga allah subhanahu wa taala barakate nulave barakate ki hame kene rizquga labwa iche nune wagutuga allah subhanahu wa taala barakai labbe ennama ves giyame gam wa waraka allah subhanahu wa taala wagutuge barakai niula gannawa wahaka nuwata e baraka madhukurabwa wahaka e mi hadis ke muradaki anabba ilumeni vidalwani maanavi gotun ege maaneki mi iz zamana fahu ani zamanegga muwasalati nuwata datur fatur kurumuge wasiletta iturume ade mi zamanu ilumeri kamawwa saudi arabia kurige mufti sheikh allama ibn baz rahimahullah vidalwani ei mi zamanuga matinda bota mifada kantetta alwon meterega feturi miedu mige kuriga tin hataru duwahon deve tanaka miedu eggadirun ebe deve ehmima mi hadis ke muradaki ekama ekadege paanu vidalwani komekas anabba ilumeri vidalwani e hadis ke muradaki mi kuri awon mi kiyadin gota nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fawa gota ahare aharege mudde awon mene hiwani mastuhoge mudde hene nuwata mastuhoge mudde awon mene hiwani haftaige mudde to hene haftaige mudde awon mene hiwani duwahige mudde to hene duwahige mudde awon mene hiwani ek gadiruge mudde hene ade wahage ki hissi gotun hama hagi gotu gaves wagutu kuruwegen daniye den e ilmeri vidalwani ekamaki ei nuwane ekam gawon menna qabulu nukuraka jage nete e kiwegen to ei awon me warab adwahane mashhur hadise dajjaluge hadis ka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fave eduwahu duwahe hiwani en ahar duwas hene adi duwahe hiwani en masduwas hene duwahe hiwani en hafta hene ehmima ilumeni vidalwani duwas diguwa gota hama duwas hissi gotun kuruwes vedane ehmima mi ves idumerin engole rawiye mi hadis sharh korabumga hame gota aneppa idumerin vidalwani mi hadis ge astu muradaki ei mahdiige paanu faaluwe isa ge paanu faaba wada gane muslimun ge terega amankama mudaverikan boduumuge sababu mis takunna duniyege heda kura duwas ebami huna madwaniye ei ufaveri kama ko mis takun abadus ginadu duniyege ulen beenu wati emi huna e duniyege heda kura mudde madu duwastake gotuga emi hunna dekeniye miwes bayidumeren garaw anabba idumeren vidalwani ibn battal rahimahullah me fad idumeren vidalwani ega maaneki mis takunge terega deen verika neti he kontattaka amur qur'ane mihun netumuge sababun duniyega eki zai zatuge afaitaka duniyeki diriulen kamnuda thane gotuga mujtamatoga naamankama ecche feture wahake ade kommeka mi basfulta ilmeri gennawa faave ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa gota wagutu kuruwegen daane ei manavi gotun kamavies adi hissi gotun kamavies ekan awun mennaka hagi gotuga ege ekam waane gote sida miveni goteke awun mennaka buna kannenge hadis tawge sharahaga ga inumerin dakawa fawa maganu wahak purtaki mi ingeto envima awon me mikan kama me debite hevisna wagutuge barakai ne wahaka mi miedo ko awon tene dakka wahake nu puri zamanu seremve awon tereka duwse fatibe mihu befunu wargine hama dakkawa wahake mi mizamana ais puri ga harmen kura eta kame puri ga hindunum ferige mendura deterega harmen eta kame kurve ennames miharu irosserus eves kame nukurve awon menge mujtama bisnadar abadus awon menna mifennani mihum busy wigen uleta avadineti uleta ennames emme duwahege terega gina fahara gina kantattake kon nimmanu deve tanaka awon me khidmati hoden dies awon me kame hoden dies duwada ku mikorwani faharo kame ad ehaves awon menge terega waguttaki medu avahadda icche gotuga tashi icche gotuga miwani faalu vefa evima giyamatuga alamatuga terega wagutu gaabu nuwata wagutu avahad dium mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hama faha kurwa fawa alamate ema awon meduga darus kami ali alwadi tin alamate gamaccha furtama kamaki ei miskitta zineteri kurun awon min terega faalu wegen dium devana kamaki riba adiya khilafa awon min terega
faaluwe feturi ribage muamala nuwata ribage e muamalatuge manfa eki goggotun kommes kotakun e ribaga nujhe miheku mujtamoga nevvara riba faaluwegen diu adi timmane yagon mi faakuri wagutu gaabbe nuwata wagutuga barakay netigen diu ade e gawdu gina ilumeni rajhu korwa wani ega muradaki wagutuga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa barakay niula netigen diun kama emima algon men mifada kankama medu visna algon men ge terega mifada alamat tahuge eki isharat eki kantetta duha kawren duhe midani algon men terega faaluwe boduwam emima lobe tahunne qiyamet duwas qaibamun da kamuge ihsas algon men beje kuram algon menna adi qiyamet duwas nufenun kama vias algon men visnam vi algon men teren komme miha koes maru umaiku emihage macca emihege qiyame e qaim vi kam ham gamas algon men marwane ennames algon men neengeni algon men maruwegen vettene wagute algon men marwani kom bimegga kontaku tibba kame hema lobe tahunne buddhi verinnaki e marat tayyarwa mihum buddhi verinnaki wagutu he gotuga beenu kora mihum buddhi verinnaki fehe veheta fennaga mihum hema lobeti emmeha muslima khunna khtunna adi algon amilla nafsavs wasiye kurani mi barakate ramadan mas mihar debavege midiyei algon men ramadan moge emme man emme mativeri duwasta oti algon men kurimatiga ei fahdihaage duwasta hema fahdihaage duwasta ka algon men tayyarwe algon men naki mara abadwes tayyare fawa bay gotuga tibun algon men na qiyamatuge alamat takun libigenda ibrataamidu funkom visnun adi algon men na libe mifada ilmi darustakun algon men na kura faadata ehen muslimunna algon men for kodde bay kavun adi algon men mifada kankan algon men aduwahar algon men qabul kuramvi algon men himmacca gennamvi algon men ge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge mativerikan ade ekadege faanu sallallahu alaihi wasallama ekadege faanu devvi khabaruta miedu algon men nam mige sadiste ke ahare kurin nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabaru kurevi gota algon men ge terega ekantatta fennamum algon men lo kurimatte ekantatta tilave faalwamun da diun algon men nam mi deha koddeni algon men ge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge mativerikan ekadege faanu sallallahu alaihi wasallam ki tiduveri nabiyyekan envima ekadege faanu gennevi mi shariyatuge mativerikan algon men qabulu ko algon men vi ta abada mardu habes islam diinuga ifahatta islam diinu matika sabitwa baikamuga veto gadala maseke kuram ade mi hisab anuge meduge darus nimalana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.